Ramayana. Ramayana je sanskrtski klasični ep koji je prema legendi sastavio veliki pjesnik Valmiki u 5. stoljeću prije Krista. Ep je preveden na brojne indijske i azijske jezike i postao je dio kulturne baštine cijele Azije. Djelo je dobilo ime po princu Rami, oličenju pravednosti, etičnog ponašanja i dharme, poštovanja dužnosti. Zbog njegove moralnosti Ramu su smatrali jednim od avatara ili utjelovljenja boga Višnua, a priču o njemu, Ramayanu, smatrali su svetom knjigom. Staroga kralja Dasarta, jedna od njegovih žena, nagovori da princu Rami uskrati pravo na prijestolje koje je imao kao prvorođenac, kraljevstvo da ostavi njezinu sinu Bharati, a Ramu da progna. Rama mirno primi kraljevu nepravednu odluku, ali njegova se majka obeznani od plača. Kralj odredi da izgnanstvo mora trajati 14 godina. Ramin brat Lakšmana i supruga Sita odluče poći s njim. Prije polaska u progonstvo razdijele oni sve svoje stvari prijateljima. Prije polaska Rama se dođe pozdraviti s ocem. Stari se kralj već pokajao što je poslušao onu svoju ženu. Preklinje Ramu da ne ide u šumu, nego neka nađe neko sigurnije mjesto. A Rama kaže da mora učiniti onako kako mu je određeno i da će slijediti svoju dharmu. Rama, Sita i Lakšmana odlaze. Narod ih prati, mašu im, a stari kralj okružen svojim mnogobrojnim ženama pozdravlja iz balkona. Dugo su putovali. Na kraju prijeđu preko svete rijeke Gangeša. Zaustave se tek na brdu Citarakuta kraj rijeke Jumne. Ondje sagrade dom i započnu svoj prognanički život. U međuvremenu stari kralj umre od žalosti za Ramom. Ramin polubrat Bharata ne htjede prihvatiti prijestolje koje majka iznudila za njega, nego krene u svijet tražiti Ramu i moliti ga da se vrati. Zato su vrijeme Rama, Sita i Lakšmani mirno živjeli. Nije im nedostajalo hrane jer su muškarci lovili divljač i ribu. Jednoga dana vrane nagovijeste Rami da će se nešto strašno dogoditi. Rama zaboravi na to upozorenje. A onda stiže Bharata, pronađe Ramu, ispriča mu o očevoj smrti i pozove ga da se vrati i preuzme prijestolje koje mu pripada. Rama se drži svoje dharme, ne želi prekršiti očevu naredbu i vratiti se prije nego što istekne 14 godina, nego daje Bharati svoje sandale kao znak da mu je dopustio voditi kraljevstvo dok se on ne vrati. I onda se dogodi ono zlo na koje su vrane upozorile. Strašni, demonski kralj Ravana ugrabi Situ i ponese je u svoje kraljevstvo na Šrilanki. Rama i Lakšmani su očajni. Mole majmunskoga kralja Surgivu da im on i njegov narod pomognu pronaći i vratiti Situ. I majmunski kralj Surgiva pun je briga. Njemu je zli brat preoteo i prijestolje i ženu. Rama i Surgiva sprijatelje se u svojoj nevolji i obećaju jedan drugome pomoći da vrate ono što im je oteto. Rama i Lakšmani stekuše u kraljevstvu Majmuna još jednog vjernog prijatelja, Surgivina ministra, velikog Majmuna Hanumana, sina boga vjetra. Prijatelji odlučiše najprije riješiti Surgivin problem. Krenu oni dakle do njegovog otetog kraljevstva, već iz daleka vidjela ih je kraljica Tara i poče preklinjati kralja Balija da se ne bori protiv brata, nego da mu vrati oteto. Ali Bali je bio bahat, nije je poslušao. Surgiva ga pobjedi u borbi. Kad se Surgiva dočepao svoga prijestolja, počeo on pijančiti i razvratno živjeti. Zaboravi na Ramu. Rama je čekao da mu se Surgiva javi i čekao i na kraju pošalja Lakšmanija da podsjeti Surgivu na obećanje. Vrijeme je da Surgiva pomogne Rami vratiti Situ.
Lakšmani stigne na Surgivino prijestolje i prenese Raminu poruku. Surgiva se postidi što je zaboravio na prijatelja i na obećanje. Brzo počeo okupljati vojsku da krene u pomoć Rami. Majmunska vojska krene na sve 4 strane svijeta tražiti Situ. Rama imao predosjećaj da će baš Hanuman pronaći Situ i zato Hanumanu dade svoj prsten kojim će Situ uvjeriti da je njegov glasnik. Prođe puno vremena, majmuni se vrate sa sve 4 strane svijeta, ali nigdje nisu čuli ni glasa o Siti. Samo se Hanuman nije vratio. Bogovi su za to vrijeme iskušavali Hanumana, sina boga vjetra. Poslali su na njega strašnu morsku neman, da se s njom nadmeće u lukavstvu i snazi. Hanuman nadmudri neman prijeđe ocean i stiže u Šrilanku. Ondje pronađe Situ. Čuvale su je Ravanine žene, demoni i kćeri bogova. Kralj Ravana bio je strašan, imao je 10 glava i 20 ruku. Uporno je prosio Situ, a ona ga je odbijala. Zato ljutiti Ravana zaprijeti da će je ubiti, ne bude li se udala za njega, ali Sita nije marila za život bez Rame. Hanuman se prikrade Siti i pokaže joj Ramin prsten. Sita ipak ne htjede poći s njim. Sram joj je bilo što po nju dolazi Ramin glasnik, a ne sam Rama. Zato dade svoj prsten Hanumanu da ga odnese Rami. Ali Ravanine uhode uloviše Hanumana dok je razgovarao sa Sitom. Dovedu ga pred Ravanu. Hanuman prizna da je Ramin glasnik i Ravana ga odluči ubiti. Srećom, Ravanini savjetnici zaustave kralja, upozore ga da se glasnici ne smiju ubijati. I kralj onda naredi da Hanumanu za rep zavežu vreće s bronjcima, da ih poliju katranom i zapale. Hanuman, sin boga vjetra, nekako se spasi iz vatre i nagonena repa ponovo pređe ocean, te se nakon dugog putovanja vrati Rami. Čuvši Hanumanovu priču, Rama, Lakšmani, Surgiva i njegova vojska majmuna krene prema Šrilanki. Majmuni u samo 5 dana izgradiše preko oceana most od plutajućeg kamenja i stabala. Pomagali su im šumski medvjedi, kojim se na kraju pridružiše. Sita, Lakšmani i majmunski kralj s brežuljka gledaju kako majmuni opkoljavaju Ravanin grad i spremaju plan za napad, a Ravana za to vrijeme u gradu priprema obranu. Rama poruči Ravani da ga neće napasti ako vrati Situ, ali Ravana odbije to učiniti. Zato majmunska vojska nasrne na sva 4 gradskih vrata. Ravana na krovu dvorca upravljao je svojom obranom. A veliki čarobnjak Idrasit, Ravanin sin, učini se nevidljivim, pa se prišulja Rami i Lakšmani te ih pomoću svog čarobnog oružja sapne debelim konopima. Ravana čestita sinu, a zatim pošalje po Situ da joj se pohvali svojom pobjedom. Izgledalo je da je bitka gotova, ali vjerni majmuni i medvjedi napadoše žestoko Ravanin grad, pa oslobodiše Ramu i Lakšmanu, pobivši pritom mnoštvo neprijatelja. Na to ljutiti Ravana uleti u borbu na svojim čarobnim kolima, napadne Lakšmanu i teško ga rani. Hanuman priskoči, uzme Lakšmanu u naručje i odnese ga na brdo Rami. Ravana je imao brata Diva, toliko strašnog da su ga se i bogovi uplašili i dosudili da cijeli život prespava. I vidjevši da gubi bitku, Ravana pošalje vojsku demona i životinja da strašnom drnjavom probude uspavanog Diva. No, ni Div im nije puno pomogao. Onda čarobnjak Indrasit ponovno zaogrne svoj plašt nevidljivosti i začaranim oružjem onesvijesti sve majmunske vođe, Ramu i Lakšmanu.
Njegovih strijelci zatim probodoše bezbrojnim strijelama. Iako i sam teško ranjen, mudri medvjed Jambava nekako uspije dozvati Hanumana i otkrije mu tajnu čudesne trave koja može mrtvima vratiti život, a raste samo na vrhovima Himalaje. I Hanuman, sin boga vjetra, iskoristi svoje božanske moći i odleti po travu. Međutim, čarobna je trava znala da Hanuman dolazi ubrati, pa se učinila nevidljivom. Hanuman je nije imao vremena tražiti, pa odlomi cijeli vrh Himalaje i ponese ga sa sobom. Čarobnom travom oživi Ramu i Lakšmanu. Oporavljeni zajednički napadnu Ravanin grad. Lakšami ubije čarobnjaka Indrasita, a Ravana, kad je to vidio, slomljen od boli, okupa se, odjene u zlatni oklop, u svoja ratna kola upregne 8 bijelih konja i krene u posljednju bitku protiv Rame i majmunske vojske. Rama se junački borio protiv Ramane, ali nikako ga nije mogao pobijediti. Čim bi mu odrubio jednu glavu, s mjesta bi izrasla nova. Zato se u bitku umiješaše bogovi. Pošalju s neba božansko oružje kojim Rama napokon ubije demonskoga kralja Ravanu. Bojno je polje bilo prekriveno mrtvima koje je trebalo sahraniti prema starim običajima. Preživjeli s obaju strana oplaću svoje mrtve, a onda zajednički odoše u planinu nasjeći drva za pogrebne lomače. Kad su pogrebne svečanosti završile, Sita priđe Rami, ali on okrene glavu od nje. Živjela je u kući drugoga muškarca, pa je on više nije mogao primiti nazad. Očajna Sita napravi veliku lomaču i baci se u nju. Zlatni bog vatre Agnu zaštiti Situ tako da je vatra nije mogla nauditi. Tada s neba siđoše i drugi bogovi, bog Brahma jašući na svojoj guski, bog Indra jašući na svome slonu, te bogovski par Šiva i Pavrati jašući na bijelome biku Nandiju. Svi se oni kod Rame zauzeše za Situ. Rava zapravo uopće nije sumnjao u Sitinu čistoću i nevinost, ali nije je mogao povesti sa sobom kući dok nije dobio jasan znak od bogova da se s tim slažu. Sav sretan prigrli svoju voljenu ženu. Prije povratka kući Rama još samo zamoli boga Indru da oživi majmune ubijene u ratu. Indra pripremi napitak od nektara, okupa majmune i oni ožive. Vrijeme proganstva je završilo, pa se Rama, Sita i Lakšmani vraćaju u svoje kraljevstvo. Ondje ih radosno dočekuje polubrat Bharata i predaje im vlast. Rama oprašta Bharatinoj majci, zbog koje je morao u izgnanstvo. Počinje zlatno doba Ramine vladavine. Rama i Sita uživali su napokon u svojoj ljubavi. Ali sreća nije dugo potrajala. Narod je sve glasnije zamjerao Rami što je primio k sebi ženu koja je živjela u kući drugoga muškarca. Poštujući volju svoga naroda, Rama teška srca otjera Situ. Jadna Sita, na obali svete rijeke Ganges rodila je blizance. Prošlo je nekoliko godina, djeca su narasla i jednoga dana čuli su velikog pjesnika Valmikija kako pjeva o tužnoj sudbini svojih roditelja, Rame i Site. Nauče i oni pjevati tu pjesmu. Sinovi dođu pred kralja Ramu i otpjevaju Valmikijevu pjesmu. A Ramu to toliko rastuži da ostavi sinovima svoje kraljevstvo, a on ode na obale Gangesa tražiti Situ. Pronađe je i onda pozove bogove da ih napokon oboje uzmu k sebi. Sam bog Brahma doletio na svojoj guski i povede ih sa sobom. A priča o Rami i Siti proširi se cijelim svijetom.